Biyag di tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkam pa nagdrama. Kablawan te pa ni Josefina Chodoro, Mira Luna Facon, Normalina Osita ni Luna Apayaw, kani Dexter De Vera. Intay nga rin denggan ti episode 209. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ada sa nga ilim, Jose. Ah? Sino? Genobium, Ni Donna. Sige. Ag-break ak pa nga rod. Mapuyatan ka. Noorayan nak aging kaamalpasak nga agkanta dito'y bar, Donna. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan ka iti danom, kapem, kanuan nga pa'y dita. Unay kakit din na yan. May ramraman ka pa yan nga puyat ga po kanyak. Uray ko man, awan trabahong nubigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidag. Kasta ti kinapatig mo kanya. Ken, amangan numakadlaw ti asawam kan ka, Donna. O di nasaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Sana. Jack kayat asyak ti pakaigapon ti panagsina yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi! Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Siyakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanatar ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama-insultuak. Di mo kumabati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsika. Anya nga oras ti out mo, Jose? 2:00 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Intalang mga itiruar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan ngam umayak ditoy. Ngam italaan na iturad ko ti masidagkan ka. Agyaman ak, ma'am. Karol ko nam kanya. Sige, Carol. Pakaragsakak ti makisiningad kan ka. Pakaragsakak mati makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Naklaat ka, anak kang ag-itimba ka. Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Mas dawak lang amin. Damo ta pala nagkita. Angin, agayat kan kanya? Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Anya nga iti sumbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanam-nama. Ikan na kumapa iti panahon ko ang mga miris, iti idat-daton mo nga ayat. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayaten ka. Biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Jack man mo. Saan mo't adagita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalat tanok, ha? Ay na, saan lagayam a driver, ti sweet lover. Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap, ha? Ta saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no ada ti basta driver, a sweet lover. Ada mo ti basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na.
Ay, kastamag. Sumura kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man na imbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Husay. Sino man ang daya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manain! Uwan, tatang. Ay, una yan. Talaga babae ti agdaton ken ka anak ka. Uwan nga ron, tatang. Jakmot kaya ta masayar tirik nada. Iso, jak kaya ti mang bastard iti asino man. Anya! Kaya't mo asawan aklonem day ta akaraw. Uwan na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona anubyam. Kahit nubyak lata, Anya! Ay, paggigidan ng matandang iti nubyang Husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Uwan ka di, tatang. Makitan to. Damagag laeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwan. Kasano nam amo ni Donna? Ken amo ni Carol ti maipapan iti maisapay anobyam? Awan ti limad ko kada Dona kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Dona anobyak. Imbagak mat ka ni Dona, anobyak ko ni Carol. Ket ayos lang kada kwada? Saan? Nasakit tinakam dang agpadpada. Ang didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan to pa'y, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinahanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya? Kita sino nga ti mas ayatam kada kwada? Awan, pamagusto lang ha. Tadyak mo't kaya't apasakitan tirik nada. Narigat timang paay. Hello guys! Ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaykan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat! Palakpakan tayo mata ni ma'am! No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak a nalaing agkanta. Maasa kan tumatlang, ha? Mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y at talaga. Nasara ka kung ti babae anabayagan na sapsapulag. Ay, ni Mary? Wen, nagpaiduma ti marikrik nakparakan ko na. Isunsan ti perfect woman para kanyak. Saragay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo nga ikan Liza. Ngam dagiti dua anobyam. Hoy! Di mo mabalin nga ikasar ida. Husto ka. Kat, anya ti planong kada Donna kan Carol? Siyempre, sinakidan. Ket ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat ko nga ikalaysa. Kuna madinak to pasakitan. Kuna madinak to ikalang. Naman niya teraramidam ita. Pagawanan nak doon na. Sapay kong matamawatan nak. Jakmat kahit nga agnanayon latan akastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam, urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak matimang bukol iti bukod ko a pamilya, Donna. Awanan kay tibain! Donna! Awan kayang ti matakdarama sa Awan matungtungpal mo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Dumabalin. Jak kaya ti mang sayar itirek na ti pada ka tao. Angem jak kaya't akanayon nga agbasbasol ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Ngem masapul-apot dentan ti relasyon ta. Sige, jak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetwak ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ha? Ala, apay ang nagparintumang ka iti sangwanak, Jose. Tumagder ka man.
Kitaan da tadagi ti tao dito bar. Agproposak kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. uwan Jose. Ay-ayatan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bali a lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko Jose. Ngam, adamot bagyo na. Agbiyahe ta ka di nga uray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isunto. Awan ton day ta bagyo. Sige, si kalatan ti agtugaw dito isango. Ta siya akong ti agtugaw iti akin likod. Pumakarak to, namabakan tiyan dito isango. Agabay ta ko maiti pagtugawan, Jose. Agabay tayo ton madamdama. Tani, adan to agbisaag. O sige nga, Rod. Kailiw kan ton Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't a minutos ti panagsinat ha. Napigsalat ta ti bagyo ha. Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, agyaman na ta nakapuot ka na anak ka, oh. Ayan ko. Abayan, nasakit tintero. Abagik. Ay, nahanak ka, oh. Nagasat ka, tamay sa ka, kadag iti nakalasat, iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Ket ado tinatay. Iso ang nagasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito'y tatang. Huwag anak ka, oh. Iso na lang ta. Tanya tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadag iti pimusay. Anya, Saan na po no da itatatang? Iti akin sa ang wapas at tilugan tinapurwan na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver api musay. Kastamot ti asawam. Saan na tayo ti asawak tatang? Si bibiyag ni Mary. Si bibiyag ni asawak tatang. Papa naman anak ka, oh. Inak man na nagpalama. Baba niti pa nagkantak tatang. Iso pa iti malimusak. Ay nasanan. Agtalinaid ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudin na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y timanggad iti pagbiagta anak ka, oh. Saan tatang? Tadamat sa rukod ko. Masapul at tulungan kayo ngagsapol iti kwarta. Masyanak kada kayo. Lakay kayon. Ngam ikarkarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno dala maipakanyo kanyak. Makunkonsinsya tatang. Ay na, mawatak ti sitwasyon mo anak ka. Tanay, napiktaran nga rudin ti panagnam. Gapo iti pan nakadisgrasyam. Engem kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidag ti amin. Tapno makatulong kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna? Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likodam. Dangdanggak ti panagkantam. Nakitak namin ti panagkangkantam ditoy. Isong imayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oo, di kag babain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga uray antan pamilya. Donna. Mabit lang ha.
Nayunak titid ko at tulungkan ka. Atoy. Agyaman na ka, Donna. Sana dito tirong nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod a pagkankantaam. Mabahin ako nga agsubli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida kong awatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kuko iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kuana. Anya? Agyaman ang karod no kasta, Donna. Di mo aramatan ti talentom, apang gundaway mo iti padam a tao. Agbalin ka kuma ang modelo iti sabali, babaan tinapintas nga ugali. Bueno, gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.